Ma'am, karong Valentine's ma'am ba? Kung sa may maayo, withdraw o deposit? Para sa mga minyo, deposit. Sa mga kabit, withdraw. Nga naman. Alam ka, kung mahimo tong kuan, ma-remembrance nila sa Valentine's. Deposit. Dili Republic Act 9262. Violence against children and their women. Yes, pre! 5 na, Megs. Okay, pangutan na, Megs ba? Karong Valentine's Day, kung sa'yo plano, withdraw o deposit? Oh, withdraw, deposit. Withdraw. Nagilag ng isa o? Nga naman, Megs. Okay, para surbol yun yan ay kwarta. Lanzones, 40 Lanzones, paghatag, tag 20 kilo, medya. Lanzones, 20 medya, 40 kilo. Boss, pero Valentine's, boss. Ang sa'yo gwapo, withdraw o deposit? Deposit. Deposit? Nga naman, boss. Para okay. Para okay? Deposit yun. 20 Lanzones, medya, 20. Yes, pre. Is pre. Always your number one. SM Radio Station.